Chibayule voina hian Central Waile in press conference kan kowa kan ramdin mun kan thlerin press conference ko ngai ta ni in kan hria voina hian kan somnate ngai pui moin Longtlai district Young Lai Association ten hun thatak mai min pe hi kan lom hle maya chunga lom thu kan soya chuan min clear tu mi puite chunga lom thu voina hian kan soibok ani press conference kan ko chan te le thil tu dangte kan soi ma in helaya thu te mel thektir na hi nei taila ka velama thu hi puef la ro tanga Central Waile president ania chuan adot hi pu ti ro lupuya Central Waile vice president ni in a paper so puiden la ramoya Central Waile finance secretary nia chuan ka dinglama hian Central Waile assistant general secretary puri KVL mang tanzola ania chuan adot hi pu lang ngai zola fan chun ni in ke hi Central Waile general secretary JS Laurin dika kani chuan kan conference ko chan press conference kan ko chan tek chiang le zola soifia turin assistant general secretary puri kia so mange ole voina Central Waile in press conference kan ko chan hi soita gangin soifia de tulina langa kumsang khazako somko pariat malama tang to khan Mizoram chunga Autonomous District Council te momona le thiaduna hi alom to thina Mizoram State Legislative Assembly a hial soichwate po aloni toni huneng mo chen hetiang boruak hi are toni kan riat lain tunhaya Mizoram Sarkar in committee dinin Autonomous District Council te teitet tumna le thuneina chusak tumna aum le ta hi Central Young Lai Association chuan kan duhloh kan Autonomous District Council din mun tider thong zawnga hmalak na reng chu atop thlengin dozel kan tuma sumi chungchanga chuan voina hian press conference kan kota ani tin kan han soibel du chu FCAA Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga Mizoram chunga Autonomous District Council te hi atuar bertur kan ni wangin Central Waile chuan hedan Mizoram State Legislative Assembly na apasi poyetia FCAA duhloh do dal na hi athlop tlatani ti kha kan soitel du ni kalome chuan Central Waile president tangin hansoi beltur Central Waile president puef la ro thanga helai press conference kan ko chungchanga sei beltu nei te sei turin som velenge Chibayule Central Young Lai Association chuan Mizoram chunga Autonomous District Council te nek chep zong le thunei na chu sak tuma hmalak na thin hi poyetin hetiang malak na thleng thin hian ram le nam in unaw na konga ra thalo achu ahlaw le ni Autonomous District Council te hi Indian Constitution 6 schedule noya arhana enkol na pek kania executive legislative le judiciary te po arhana nei kanni hetianga ro rel na than nei kanni ve mek lai hian Autonomous District Council te kanni na nga min enliam mai lova mutmo nar mo amin nei tu anom thin le Mizoram Sarkar hiala hetiang hmalak na thin hi poi kanti in atha kanti lo hle ani Autonomous District Council te choikan le domkan heka kan thunei na chu sak mek zel kan ni hi poi kanti in thlengnon to lo se adu hle ani Indian Constitution 6 schedule noya enkol kan ni anga minen liam mailova hedan paljuta Autonomous District Council thunei na paljut na mo thia tumna emo a thin hi Central Young Lai Association chuan tha tilovin atop thlengin a dozel don ani kalome